Amakuru Now TV, we are to give you update. twongeye kubasuhuza ko nzo mudukurikira ku mukoro YouTube channel twa Amakuru Now TV, reka twizeye ko mumeze neza cyane kandi mwamaze gukora subscribe kuri ino YouTube channel yitwa Amakuru Now TV, aho rero tugenda tugaruka ku makuru agezweho kandi yizewe. Rero tuguhaye ikaze muri aya makuru agezweho kuri uyu mugoroba ku itariki 11 z'ukwezi kwa munani 2026 mu studio muri kumwe no Fisto Adasilva. Amakuru yacu agiye kwibanda kuri zino ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri aya makuru turaza kuba twahera mu makuru agendanye n'ubuzima, aho rero turaza kubagezaho rero amakuru agezweho kano kanya unyumviraho, aho rero Ebola imaze kwica abarenga 1900. Muri aya makuru turaza kuba twagaruka ku mubare w'abamaze gukira ino ndwara ya Ebola ndetse n'abamaze kuyandura muri rusange mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse tuze no kumenya icyo rero OMS ivuga, ndetse tuze no kumenya intara irusha izindi kugira abarwayi ndetse n'abahuye n'abarwayi indwara ya Ebola. Muri aya makuru kandi turaza kuba twabagezaho inama ikomeye cyangwa se ubutumwa bukomeye Minisitiri Bizimana yabwiye intore 739, aho rero yabagejejeho ubutumwa bugiye butandukanye. Akaba ari ubutumwa rero yagejeje ku rubyiruko 739 rusoje itorero ry'indangamirwa icyiciro cya 16, aho rero hari amazina yababwiye ko agomba kwirinda kwitwa bitewe n'imyitwarire rero iranga abitwa ayo mazina na yahe, ubundi butumwa yatanze n'ubuhe, byose uraza kuba wabimenyera muri aya makuru mu buryo burambuye. Icyo ngusaba gukurikirana amakuru paka ageze ku musozo uze kumenya byinshi abigiye bitandukanye twaguteguriye kuri iyi nkuru. Muri aya makuru kandi turaza kuba twabagezaho icyegeranyo kigaruka ku mpamvu nyamukuru, ntabwo ari icyegeranyo ahubwo ni inkuru icukumbuye igaruka ku mpamvu nyamukuru umuntu ananirwa kuba yakibagirwa umuntu bakundanyeho bwa mbere mu buzima, abo mukunda kwita ngo ni aba ex, biva ku izina expired, bivuga ikintu cyarangije manda, ariko ku muntu ntabwo aba yararangije manda, ahubwo nuko muba mutakiri kumwe, ndetse niyo hari ibintu wakoraga ariko utakibikora mbere yuko bashyiraho ibyo wakoraga babanza bagashyiraho inyuguti ya X. Rero icyo ngusaba ni ukurikirana amakuru paka ageze ku musozo kugira ngo umenye byinshi bigiye bitandukanye twaguteguriye kuri iyi nkuru mu buryo burambuye. Rero andi makuru turaza kuba twanagarukaho muri Kenya, turaza kuba twabagezaho inkuru ivuga ko Kenya yashyizeho igipimo cy'amafaranga abakandida bemerewe gukoresha mu matora yo azaba mu mwaka utaha wa 2026 na 2027. Ayo matora, icyo gipimo ni ikihe cy'amafaranga atagomba kuzarenza muri gahunda zo kwiyamamaza, byose uraza kuba wabimenyera muri aya makuru mu buryo burambuye, we nuze kuba wajya kure. Muri aya makuru kandi tukiri mu gihugu cya Kenya turaza kubagezaho impaka hagati y'abavandimwe bagize birangira rero umwe apfuye. Uraza kuba wabimenyera muri aya makuru mu buryo burambuye. Izo mpaka bajyaga nizihe? Ese polisi yo muri Kenya ibivugaho iki? Byose uraza kuba wabimenyera muri aya makuru mu buryo burambuye. Icyo ngusaba ni ugukurikirana amakuru paka ageze ku musozo. Muri aya makuru turaza kuba twabagezaho uruhande rwa Iran, ubwo ni ku ntambara ya Iran ndetse na Leta Zunze za Amerika. Murabizi ko bari mu masezerano kugira ngo bongere bafungure umuhora wa Hormuz, ni nyuma yo kumara igihe ufunze, ariko Leta Zunze za Amerika ikavuga ko yawufunguye ku mbaraga za gisirikare. Iran kuri ubu tuvugana ikaba ikomeje kuvuga ko umuhora wa Hormuz ugifunze. Iran rero ihagaze mu masezerano ya Pakistan, Arabia Saudite ndetse na Turkiya. Uraza kuba wamenya uruhande rwa Iran, byose rero uraza kubimenya muri aya makuru mu buryo burambuye. Icyo ngusaba ni ugukurikirana amakuru paka ageze ku musozo uze kumenya byinshi bigiye bitandukanye twaguteguriye kuri iyi nkuru. Amakuru yacu yagiye kubakira kuri izo ngingo z'ingenzi maze kubabwira haruguru, ariko mbere yuko
tuyazamo mu buryo burambuye. Reka mbaze nkubwire ko ano makuru rero muba muri kumwe n'ivuriro Isaro Medical Clinic, akaba ari ivuriro rikorera mu karere ka Nyanza, ubwo ni hafi ya stade y'akarere ka Nyanza. Bakaba batanga services zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, aho rero ufite indwara zigiye zitandukanye ubagana bakaba bagufasha kuba wakira izo ndwara. Rero bakaba batanga service ku ndwara z'amenyo, ubwo nizo mu kanwa byose bikagendana. Abantu bahuye n'ikibazo cy'imvune nabo barabafasha neza cyane, ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye. Rero ukeneye ibisobanuro birambuye ushobora kuba wabahamagara kuri 0786620129 bakaba baguha ubusobanuro burambuye buruta ubwo mba natanze. Muri aya makuru kandi tuba turi kumwe na kampani ya Silverto Vitech. Silverto Vitech ni kampani igufasha gutunga ibikoresho by'ikoranabuhanga, cyane cyane computer ndetse na smartphone. Bakugira inama cyangwa bakaguha ubujyanama ku bikoresho by'ikoranabuhanga. Ikindi wamenya nuko ufite computer cyangwa se smartphone zifite ibibazo runaka, yaba mu buryo bwo kuba bayikora bayihambuye cyangwa se mu buryo bw'amasoftware, iyi rero igisubizo ni kimwe muri ni Silverto Vitech. Rero bakorera i Kigali ndetse n'Igicumbi. Ikindi wamenya nuko ubu ngubu bakuzaniye amaccessoires y'amatelefone ndetse n'amamashini, cyane cyane amasharijeri y'amatelefone, ko abakemura ikibazo cy'abantu bafite amatelefone atinjiza, atari uko ari system charge yapfuye, ahubwo ari ikibazo cyo kugura sharijeri zitujuje ubuziranenge. Ubwo rero nuze kuba wacikanwa. Nimero yabo ni 0781030780 ibintu birushaho kugenda neza cyane. Hanyuma ubwo reka nizeye ko mugiye kuba mwabagana. Amakuru yacu rero tuyahere mu buzima nk'ibisanzwe, aho rero amakuru yacu tuyahera mu makuru agendanye n'ubuzima, aho rero tugiye kuhera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Ebola imaze kwica abaturage barenga 1900. Ikigo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishinzwe ubuzima rusange INCP kigaragaza ko kugeza ku itariki 7 Kanama 2026 habaruwe abantu 4,209 banduye icyorezo cya Ebola, barimo 1,916 bamaze guhitanwa na kino cyorezo cya Ebola. Raporo y'iki kigo igaragaza ko kugeza uwo munsi habaruwe abantu basaga 828 bari bamaze gukira iki cyorezo, mu gihe basaga 595 bari mu kato cyangwa bari kuvurirwa mu mavuriro yabugenewe akurikirana bafite ibibazo bya Ebola. Intara ya Ituri iracyari izingiro ry'iki cyorezo kuko yihariye 86.5% by'abanduye ino ndwara ya Ebola muri rusange, ari naho rero binatuma intara ya Ituri itiza ku mwanya wa mbere. Muri Kivu y'Amajyepfo ho hashize iminsi 72 nta wundi murwayi wari waboneka mushya wa kino cyorezo cya Ebola. Iki cyorezo rero giterwa na virusi yo mu bwoko bwa Budyugo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima OMS rigaragaza ko nta muti cyangwa urukingo bya kino cyorezo bari babona, gusa baracyari kugerageza kugira ngo barebe ko barushaho guhangana na iyi mibare ishyira iki cyorezo mu bikomeye cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nabyo kuva Ebola yavumburwa mu 1976. OMS yatangaje ko kugeza ku itariki 30 Nyakanga umubare w'abanduye wari wamaze kurenga w'icyorezo kiherutse kwibasira kiriya gihugu mu mwaka wa 2019. Bivuze ngo kino cyorezo cyateje ubundi mu kwa gatanu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari cyo gikomeje kuba cyakandura abantu benshi kurusha igiherutse kuba cyagaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mwaka wa 2018 kwa 2020. Icyorezo cyo muri 2018 kwa 2020 cyishe abantu 2,299 mu bihumbi 3,481 bari banduye. Bivuze ko nubwo abanduye ari benshi muri kiriya gihe, impfu zacyo zitageraga kuri icyo gihe zari nkeya cyane. Tuvuye kuri iriya nkuru, reka tuhite tujya kuri no nkuru icukumbuye twabateguriye, aho rero abantu benshi babibaza ati ese kubera iki umuntu wigeze gukundanaho mwakundanyeho bwa mbere udashobora kuba wamwibagirwa? Wo abantu benshi bakunda kuvuga ngo ni expired cyangwa se ntimukiri kumwe.
ku bantu benshi urukundo rwa mbere ni urwibutso ruguma mu mitima yabo imyaka myinshi, ndetse rimwe na rimwe rukabageraho no mu izabukuru. Impamvu nyamukuru ni uko akenshi bubaho mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu, igihe ubwonko buba bukiri mu rugendo rukomeye rwo kwiga, kwandika no kubika ibintu bishya. Umwarimu w'imitekerereze y'ubwonko Catherine Lovardey avuga ko ibintu bibaye bwa mbere cyangwa bifite amarangamutima akomeye bishobora kwandikwa mu bwonko ku buryo burambuye. Ibyo rero iyo ibyishimo, umunezero, agahinda cyangwa intimba bikomeye biherekeje ubunararibonye, kwibuka birushaho gukomera cyane. Imisemburo igira uruhare mu rukundo rwa mbere. Mu gihe rero cy'ubwangavu umubiri n'ubwonko bitangira gukora imisemburo myinshi harimo estrogene na testosterone bigira uruhare mu gukururana hagati y'abantu. Ku mubano ukura, ubwonko burekura n'ibindi bintu nka dopamine, serotonine na oxytocin bifitanye isano n'ibyishimo, kunyurwa, gukururana no kubaka ubucuti. Niyo mpamvu urukundo rwa mbere rushobora gutera ibyishimo bikomeye cyangwa ububabare bukomeye, kandi ibyo byiyumviro bigatuma urwo rukundo rwandikwa cyane mu bwenge cyangwa mu bwonko bw'abantu. Ikindi wamenya rero, urukundo rwa mbere rutwigisha imibanire. Urukundo rwa mbere si amarangamutima gusa, ni intambwe ikomeye mu kwiga imibanire y'abantu. Umuntu atangira kwiga kwizera undi muntu utari uwo mu muryango cyangwa inshuti isanzwe, kubaka ubucuti bwimbitse no gusobanukirwa amarangamutima mashya. Loveday yavuga ko urukundo rwa mbere rushobora kuba kimwe mu bintu by'ingenzi mu buzima bw'umuntu ku bijyanye n'imibanire, kuko rumwigisha kwizerana, gukundana, gutandukana no kubaka umubano mushya. Kuki bamwe basubirana n'abakunzi babo ba mbere? Icyo ni ikibazo abantu benshi bibaza, nubwo abantu benshi bavuga ati njye sinasubirana na ex. Ubushakashatsi bwakozwe n'inzobere mu mitekerereze harimo uwo bita Nancy Karishi bwagaragaje ko hari abantu benshi basubirana n'abakunzi babo ba mbere nyuma y'imyaka myinshi batandukanye. Mu bushakashatsi bwe, bamwe bongeye guhura bari ingaragu cyangwa abapfakazi, kandi hari abashakanye nyuma yo kongera kubonana. Rero inkoranabuhanga na interineti nabyo byatumye kubona abantu bahuza bagakundana birushaho koroha. Ubushakashatsi bwo muri 2004 32% by'abari bongeye gusubirana nubwo bakundanye mbere bavuze ko bari barakundanye n'abandi nyuma yo gutandukana n'urukundo rwabo rwa mbere. 62% by'abo bakorewe ubushakashatsi. Hari ikindi wakibaza ati se kwibuka urukundo rwa kera bishobora gufasha urwubu? Kwibuka urukundo rwa kera ntibisobanuye ko umuntu yicuza umubano arimo ubu. Adam Fatman, umwarimu muri kaminuza ya Houston, yiga ku cyise romantic nostalgia, ni ukuvuga kwibuka ibyishimo n'amarangamutima byaranze urukundo rwo mu gihe cyahise. Kwibuka nkana ibihe byiza umuntu yagiranye n'uwo bakundanaga, urugero nko kongera kureba filime babonanye bwa mbere cyangwa gusubira ahantu hari amateka kuri bo, bishobora gufasha kugera kumva ibyishimo, ubucuti n'urukundo mu mubano wabo bafite mbere. Rero inkuru ya Kate Ganeda. Inkuru ya Kate na Ganeda ni urugero rugaragaza uburyo urukundo rwa mbere rushobora kuguma mu mutima igihe kirekire. Bahuriye i Dover mu 1989, barakundana cyane, ariko Gadane aza gusubira mu Budage, bakomeje kwandikirana, ariko nyuma y'imyaka 2 baratandukana. Nyuma y'imyaka 30 Kate yongeye kubona amabaruwa ya Ganeda yari abitse. Ibyo byamugaruriye amarangamutima menshi kugeza ubwo yashatse kumushaka maze aramwandikira. Ganeda yaramusubije, baravugana kuri telefone amasaha menshi. Nyuma y'ibyumweru bike yamusuye i Manchester. Atavuze ko ubwo
yamubonaga nyuma y'imyaka 30 yumvise nkaho batigeze batandukana. Nyuma yaho Ganeda yamwambitse impeta ku musozi bari barazamutse mu gihe bakundanaga bwa mbere maze barashyingiranwa. Yego rero icyo wakuramo nuko muri rusange urukundo rwa mbere rushobora kutibagirana kubera ko rubaho mu gihe cy'ingenzi mu mikurire y'ubwonko, ruherekezwa n'amarangamutima akomeye n'imisemburo y'urukundo, kandi rukaba ruba rufite ubunararibonye bwa mbere bwo kubaka umubano wimbitse. Niyo mpamvu nubwo imyaka yakwiyongera, ibihe by'urukundo rwa mbere bishobora gukomeza kubaho mu bwenge no mu mutima wa muntu. Reka rero tuhite tuva kuri biriya by'urukundo byabaye gisi, ahubwo tuhite tujya kuri iyi nkuru. Murabizi ko ku munsi w'ejo aribwo basoje icyiciro cy'indangamirwa, baragisoje rwose, bagize gutya bagishyiraho akadomo. Yego, Minisitiri Bizimana yabwiye intore 769 amazina bagomba kwirinda kwitwa. Minisitiri Dr Jean Damascene Bizimana yasabye urubyiruko 769 rusoje itorero ry'indangamirwa icyiciro cya 16 kwirinda amazina n'imvugo zigaragaza kwiheba, ahubwo rukarangwa n'ubutwari, ishyaka n'indangagaciro za gitore. Ibi rero yabivugiye mu muhango aho gusoza itorero ry'indangamirwa icyiciro cya 16. Yabivuze ku itariki 10 Kanama 2026 ubwo yashimiraga abasore n'inkumi basoje iri torero ryabereye mu kigo cya gisirikare cya Gabiro. Anashimira ababyeyi, abatoza n'abandi bagize uruhare mu myitozo y'uru rubyiruko. Muri uru rubyiruko abakobwa ni 315 naho abasore ni 454. Bizimana yabasabye gukomeza kurangwa n'ubutwari, kutadohoka no guharanira kuba ku isonga. Yabibukije kandi ko gusoza itorero atari iherezo ry'ubutore, abasaba gukomeza gukurikiza indangagaciro batojwe. Yanibukije indangamirwa ibiganiro bagiranye na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ku itariki 28 Nyakanga 2026, abasaba kutazibagirwa impanuro yabahaye. Mu gihe kirenga ukwezi indangamirwa bahawe ibiganiro ku mateka n'umuco by'u Rwanda, banahabwa imyitozo y'ibanze ya gisirikare irimo gukoresha intwaro no kwirwanaho. Bamwe mu bitabiriye iri torero bavuga ko byabafashije kwimakaza gukorera ku gihe, gukurikiza amategeko, gukorera hamwe no kugira inshingano zo kurinda igihugu muri rusange. Tuvuye kuri iriya nkuru n'ubundi nirayisoje amakuru avugwa mu Rwanda, reka tuhite tujya mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda. Tuyahera muri Afurika. Mbere yuko tujya mu makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda, reka mbanze mbibutse ko muri aya makuru turi kumwe na kampani ya Silvertools Tech. Bakaba ari kampani igufasha gutunga ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse no kukugira inama akuba bisanganwa. Ukeneye computer cyangwa se smartphone urababaza, nawe bifite ibibazo runaka ukeneye ko babikemura, nabo urabahamagara, ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Bakaba banagufasha kubona amaccessoires y'amatelefone arimo amasharijeri meza y'ubwoko bugiye butandukanye, ndetse mbere yuko bagwa sharijeri banabanza bakanakubwira icyo igiye gukemura ku kibazo wagaragaje cya telefone yawe. Rero nimero yabo ni 0781030740. Bakorera Igicumbi ni Kigali, ariko ushaka no kuba wabandikira kuri iyo nimero ya WhatsApp, hanyuma mukaba mwagirana byinshi bigiye bitandukanye. Unashaka no kwiga gukoresha neza computer, ubwo nyine byose barabigufashamo 5 kwa 5. Bahamagaye kuri 0781030780. Babita Silvertools Tech, your true partner in technology. Reka makuru yacu tuyahere mu gihugu cya Kenya.
ubwo twavuye mu makuru avugwa mu Rwanda tugiye mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda. Kenya yashyizeho igipimo cy'amafaranga abakandida bemerewe kuzakoresha mu matora azaba mu mwaka utaha wa 2027. Komisiyo yigenga ishinzwe amatora n'imipaka muri Kenya IEBC yatangaje ko amabwiriza agenga amafaranga ntarengwa abakandida n'amashyaka ya politike bazemererwa gukoresha mu bikorwa byo kwiyamamaza mu matora ya perezida ateganyijwe kuba ku itariki 10 Kanama 2027. Aya mabwiriza atangajwe nyuma y'uko leta ya Kenya ishyize hanze itangazo rigaragaza amafaranga ntarengwa azakoreshwa mu bikorwa by'amatora haba ku bakandida ku giti cyabo ndetse n'ababarizwa mu mashyaka ya politike. IEBC yavuze ko iki cyemezo kigamije gushyiraho umurongo ugena amafaranga abakandida n'amashyaka bashobora kwakira ndetse n'ayo bemerewe gukoresha mu gihe cy'ibikorwa byo kwiyamamaza. Komisiyo kandi yasobanuye ko aya mabwiriza ashingiye ku ngingo ya 48 y'Itegeko Nshinga rya Kenya. Itegeko rishyiraho IEBC ryo mu mwaka wa 2011 ndetse n'itegeko rigena imari ikoreshwa mu bikorwa byo kwiyamamaza byo mu mwaka wa 2013. Mu rwego rwo gukumira ikoreshwa ry'amafaranga menshi aturuka ku muntu cyangwa ku kigo kimwe, IEBC yashyizeho n'umupaka ku nkunga umukandida cyangwa ishyaka bishobora kuba byakakira. Umuntu cyangwa ikigo kimwe ntibizemererwa gutanga amafaranga arenga 20% y'umubare w'amafaranga yose umukandida cyangwa ishyaka azaba yemerewe kwakira no gukoresha hakurikijwe ingengo y'imari yagenwe. Ikindi wamenya nuko muri ibyo rero ikindi wamenya nuko IEBC yanibukije ko kutubahiriza umubare w'amafaranga ntarengwa uzashyirwaho bishobora gutuma umukandida cyangwa komite y'ishyaka ihanwa hakurikijwe ingingo ya 18 y'Itegeko rigena imari y'ibikorwa byo kwiyamamaza. Muri ibyo bihano harimo igifungo gishobora kugera ku myaka 5 bitewe n'uburyo warenze ku mategeko azaba yakoze icyaha. Aya mabwiriza aje mu gihe Kenya iri gutangira kwinjira mu bihe byo kwitegura amatora y'umukuru w'igihugu azaba 2027 n'umwaka utaha. Amatora azaba ari ingenzi kuri Perezida William Ruto uri ku butegetsi kuva ku itariki 13 Nzeri 2022 kuko azaba haranira gukomeza kuyobora kino gihugu. Kugeza ubu ibikorwa bya politike muri Kenya bikomeje kwiyongera mu gihe imitwe itandukanye n'abanyapolitike batangiye gutegura amayeri n'ingamba bazakoresha mu rugendo rugana ku matora yo muri Kenya y'umukuru w'igihugu ateganyijwe kuzaba mu mwaka utaha wa 2027. Nabonye n'u Burundi nabwo buri kwitegura amatora mu mwaka utaha wa 2027. ubwo no kuzabikurikiranira hafi tukareba ibyo ari byo. Tukiri mu gihugu cya Kenya, impaka hagati y'abavandimwe zavuyemo urupfu. Polisi yo muri Kenya yatangiye iperereza ku rupfu rw'umusore w'imyaka 24 witwa Ibrahim Ruta uwishwe akomeretse bikomeye mu gituza. Uyu musore yapfiriye mu gace ka Srivakara Sherire muri Kakamega Country ako kati aho bivugwa ko yari yagiranye amakimbirane na mukuru we w'imyaka 32 y'amavuko. Abapolisi bageze ahabereye ibyaha basanze Ruta aryamye hasi yamaze gushiramo umwuka afite igikomeye gikomeye mu gituza. Hari rero hafi y'umurambo kandi habonetse hafi y'uwo murambo wa Ruta habonetse icyuma cyariho amaraso cyiko ko ari cyo cyakomerekeje rero uwo Ruta nakugwa nicyo cyamwishe nago cyamukomerekeje kuko yahise apfa. Mukuru wapfuye yahise afatwa n'abaturage bari hafi ya habereye ibyaha nyuma bamushyikiriza polisi kugira ngo akorwe iperereza. Abapolisi bageze ahabereye ibyaha basanze rero abagenzacyaha babanje gukorera isuzuma habereye ibyaha mbere y'uko umurambo wari utujyanwa mu biruhukiro by'ibitaro bikuru bya Kakamega. Ubu umurambo utegerejwe gukorerwa isuzumwa rya muganga rizafasha kumenya neza icyateye urupfu.
polisi yatangaje ko iperereza rikomeje kugira ngo hamenyekane icyateje amakimbirane hagati y'abo bavandimwe ndetse nk'uko ayo makimbirane yagejeje ku rupfu rwa Ruta ukekwaho icyaha yari ategerejwe imbere y'urukiko, aho rero ejo aribwo yitabye urukiko ku itariki 10 Kanama. Undi mugabo akurikiranweho urupfu rw'umuturage muri Migo. Mu kindi gikorwa cyabereye muri Kenya, polisi yo mu gace ka Migoro yafashe umugabo w'imyaka 35 ukekwaho kugira uruhare mu rupfu rwa Opio mu Bisiro rero yapfuye nyuma y'iminsi 3 bivuga ko yari yakubiswe. Isuzumwa ry'umurambo ryakozwe n'abaganga byagaragaje ko urupfu rwe rwatewe n'igikomere gikomeye yari afite ku mutwe. Polisi ikomeje iperereza kuri ibi bikorwa byombi kugira ngo hamenyekane neza uko byagenze n'ababigizemo uruhare bakomeze gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Amakuru yacu tugiye kuba twasoreza ku makuru agezweho ku ntambara ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho rero kuri ubu rero Iran yagaragaje uruhande ihagaze ku masezerano iri kujyana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse harimo n'ibindi bihugu birimo Pakistan, Arabia Saudite ndetse na Turukiya. Abasesenguzi bavuga ko aya masezerano atari ikibazo gikomeye kuri Iran muri iki gihe, aho abayobozi ba Iran bibanda ku masezerano no gukemura ibibazo ifitanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amasezerano y'ibihugu bitatu yatangajwe nyuma y'amezi arenga 5 Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bitangiye ibitero by'indege kuri Iran byateje intambara yageze vuba muri leta zo mu kigobe cy'inyanja inahagarika urujya n'uruza bw'amato mu nzira ya Hormuz, ariko Pakistan na Arabia Saudite na Turukiya byitondeye cyane kudahungabanya cyangwa ngo bivuguruze igihugu icyo ari cyo cyose mu karere cyangwa ku isi mu gihe basoza aya masezerano. Bavuga ko ari umusaruro w'imyaka myinshi y'akazi n'ibiganiro bishobora kuzagira icyo abigira. Amasezerano y'ibihugu bitatu yatangajwe nyuma ya rero bashimangiye ko ayo masezerano adasobanuye by'umwihariko ikibazo cy'umutekano udateganyirijwe igihugu runaka cyane Iran, kandi ko adakuraho cyangwa ngo asimbura andi masezerano yari yaragiranye n'ibindi bihugu. Kugeza ubu abayobozi ba Tehran bashimangira ko ufatanye mu karere no mu idini rya Islam ndetse n'icyo babona nk'ikimenyetso cy'igabanuka ry'imbaraga za Amerika muri bino bihugu aribyo bishobora kuba byatuma bihabwa umurongo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Ambassador Chusi yavuze ko kwa gatanu y'Abisilamu bishyize hamwe dushobora guhangana n'imbogamizi yari yose harimo no kudaterwa n'imbaraga mbi ziturutse hanze. Rero ibyo akaba yabyanditse ku rukuta rwa X, aho rero yagize ati igihe kirageze ngo twishigikirize kuri buri wese no kugira ubuvandimwe nyakuri. Ntavuze mu buryo butaziguye amasezerano y'ibihugu bitatu yasinywe na Arabia Saudite, Pakistan ndetse na Turukiya nka Iran twe turayemera. Amakuru yacu rero nanga tuyasoreje ndisanga amakuru mu masaha ari imbere hagati ngo mukomeze munogerwe n'ibindi biganiro twamaze gushyira ku muyoboro YouTube channel witwa Amakuru Now TV. Rero ngiye muri studio mwari kumwe na Fiston da Silva. Muri amakuru turi kumwe n'ivuriro Isaro Medical Clinic, bakaba bakorera mu karere ka Nyanza hafi na stade y'akarere ka Nyanza. Rero bakaba batanga services zigiye zitandukanye z'ubuvuzi. Ukeneye ibindi bisobanuro ushobora kuba wabahamagara kuri nimero yabo ariyo 0785 85 320129. kandi muri aya makuru turi kumwe na Silva Tofititech, akaba ari company igufasha gutunga ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse baganakora n'ibyangiritse cyane cyane computer ndetse na smartphone. Bakaba unakenera accessoires zabyo ushobora kuba wabahamagara. Bakorera Igicumbi ndetse ni Kigali. Nimero yabo ni 0781 ndabashimiye. Amakuru yacu nanga tuyasoreje hagatanga ndabashishikariza gukomeza gukurikira andi makuru, gukurikira ibindi biganiro twamaze gushyira ku no muyoboro tubacana witwa Amakuru Now TV. Ye nitwa Fiston da Silva. Hanyuma hagatanga niba ari bwo bwa mbere wari dukurikiye ndagusaba gukora subscribe. Mukore subscribe nyamuneka muri benshi kugira ngo tuzamure umubare w'abantu badukurikira. Mukande like, share na comment ibintu birushaho akugenda neza cyane. Hagatanga aho
reka mbabwire ko amakuru atambukaho mu masaha mu gitondo kugira ngo umenye uko isi yaramutse na ku mugoroba kugira ngo umenye uko isi yiriwe ibintu birushaho kugenda neza cyane. Bye bye, turabakunda cyane, mukomeze mukande like na share na comment ku biganiro twamaze gushyiraho, ndetse mukomeze mugire ibihe byiza, muhahe muronke. Bye bye, ariko mwibuke gukora subscribe no gukomeza gukurikira n'ibindi biganiro twamaze gushyira kuri no muyoboro wa YouTube channel yitwa Amakuru Now TV. Amakuru yo nakagwaruka hagati ngaho, mukomeze mugire ibihe byiza. Bye bye. Amakuru Now TV, we are to give you update.